I just want to touch a little bit till mele mo na tatu fanau. Falongo mal tatu o talvo. Eva vea. So sai mea. Koi me mai lu malau kalvo. Koi me malau kalvo lu mon mele sa e alalai. Se fa o makuka ko mele fa mon mole. No more curse. Was shift le curse mo oi wole koi lance mea. Paul mea war karar fa ko. Kapupugi fa ko suilo behavior and attitude. Sis say ko fa lunga le Judges 2 verses 7 to 12. Say ilala me longa I mafinga ya mga yusoya. Stay there, stay in the presence of God. Si lungoli mo jangacha fakwas fulfa from 14 years of age to 17. Si lungoli mo 14 years of age to 17, 18 to 21, 18 to 21, 22 to 30. Yeah. 31 to 72. I'll give you the warning first. As part of for preparation of that generation there for future leaders. Ele fa va pe ba ko le ke ring or ka ko ngaluenga. Onga eva vai fa ka kianga mer ka ko ngaluenga fo ye sa ka ma mo vai ako. Laying on the foundation my pure my leaders le wo mar temine o carry tato ngaluenga fo ska ko kumaya ko ma fau mai ma ko leaders inga ia o le level le mga ole ko ave o se kai ka na fa longo mai a fa le ko ma ko le buildinga ma le faunga o ko e le loa po ai ke ringa le torch le afile fa mo pe le generation ole me kupu. There is a generational gap. Iko kongo le loko. Me foi la le because o lo ma foi nga passion me yo kalavo. Lu uso kausanga nge. E a ko ile luas furu kausanga. Kalongo fa ma vai me lo fisola fonga lua fa malfa. E nga ko ar kausanga nge le luas furu kausanga. O le vinga o le li. Kalongo va ai le youth. Kalongo va ai le youth ka ko e kalesia. Le la wasuya ku ngeile ya se uso ya ala to le wa ya la kalvo ai max 20 years kalvo wa ya la kalvo le lo fo le o kilo how William build and develop leaders mala va i felonga lo ko fa fo ma ka kalvo e peo ra me yo leaders fa lo ma fela ka ko ya like o ngai ke like we already nga what deposit o le me nga wa in o ku le ko I kongu ya one day you will become a very effective, influential leader. Maybe you like kiki. Makoka vika ngakupola kiki. Samuel ngavala awa Samuel ka fa masangi le leo le akua. Ola serve Kongo falsa. In such a very young age. Sa we osua fa longolongo me amose la fai. Ala kilo soloa. And okay lo fo ko kele oko. Ole ko kilo api ko kai. E me swe ma ko ye nga lue mo fa nga ngere li mo ka ko nga lue nga mo vi ngore li and I know e for ka kala ka kalot that afa ki fa nga fa pela lo ka ma fa le nga ngala mga yaw ngai e kim fa nga fa nga hinga and if that the cry of your heart vi ya le li o nga yelo passion ngai ko malesiol nga ke mga fa nga ai mo le li na fa lo mai la in the work of God falongo male kalale a o mele nga break le warning la nga ave le kuwa ya Israel ko se famsi the warnings the angel of the Lord came upon Kilgal to Bochim
and said, I led you up from Egypt and brought you to the land of which I swore to your fathers. And I said, I will never break my covenant. Ole kemi nga e whaola ngai, ua whailau covenant maleli. That's the moment where pona kei nei, ua sio oe le nganga paia, o oe le aka li ima le awhingi o le li. A nga ave le kua le warning ilonga ngu o isalaha elu, inga wo ese mai ai kupiko, awanga I breaking le covenant aleli. And you shall make no covenant with the inhabitants of this land. Ole warning ale kua nga ave Israel. Ba ai kanana sa kanana le ngo faya kwai sa ye puse sa amori. Ngu uye le karikongu ile kua Israel ur kua sa moa. Fa mai awanga I faingi ko covenants. E ofra le melo faingi le aso ngai. Kamo faya sui fa longo mai sui au habits. Change your priorities, go reorder your priorities. Afa pe o se kala vou sa ele fe ka kuspa ia. Sa ele fi ka kalo. Why not starting today a new habits for ile good habits? Amaka nga fa ka ula kuspa ia. Ola encouragement le fa kilo ku plan kalvor keming. At least one verse a day is more important and more powerful than having nothing for the whole week. Vai, e kele kau pe o mako ma fai au ge kau a mako sa fa nge fa study e sa fa ia e kula e lua la sa fa ia sa e mo kwa fa kali kali le nga pa ia mo se me ave e kali se makanga le price ngai pay ile foi ko inga level nganga. But for a start fa longo mai lang ngo amaka le lo kal ngo from personal experience as a young person inga wo fa longo me ngo mga fa nga umoreli fa mai kala le ko la le me nga ulo lima ole upua okay, o Yahweh. But what me oinga ngoma, e vala me nga fai mai from that time. At least e kasi la verse la so fai kau. At least la wa feed e fa le nganga. Ava me kau kiole me. La wa feed low spirit. Mahua what you feed grows and what you starve dies. Kele ku pulang kalvo. E feed le flesh. Benga la family kal polo ya kalatia. Sa vari la kingo ngole faile ko ko nga wole nganga ba ko nga wa le kingo e ke aliu fa le kingo fo la ngol kala. If you continue to feed the lust of the flesh ela po all of you la lang ma if you go ayo ki alo spirit. But if you starve your flesh and its desires, I feed low spirit wa killing if you fear le ayo ki lo me o le kingo. And it's all about your decision making daily. Step one verse, like paile verse kasi ke fai kawalas wala valenga. Sa ialualu a makalonga kupu ai le lima fia kau para kalafa fai kau kusi ako. Alu wala ustadi sa ia amakanga ilome fa lenga fai upuya fa long seminga ia fai nga wa. Upuya ki fa long la sa take notes. Wala umenga fai. Le meilleur notebook la sabo la ko sa ko le va fonga le meilleur notebook wa menga take notes fa ko afaya ngila meleu ka sa ngile ke fa ko fa masangi yo kire wa wele masangi meya e kusia o notes ke la le fa ngola ma fa afia ngai pula o ke vai maya ola o notebook ka fa take notes yo la ngai lo me o me ki fa lo me le la nga ke puer ke me kasi ele ai e no pega lima pa se me puer. Le si valimo pasenge afa mau notebook ke la kul fale ko so pe o tanga ta perea stari pe mo email ang family fe au mai samo alu fa penga wa isi ke mila wa kwala fa pe o se memo ya yung email fa ila unga ya me fa la ngai fa ke me o kama yelunga YouTube mar Facebook ele o me umala ke vai o me sa o isi me ko ki asa o ko pi o wa uma I pay it sounds good but no truth. It sounds nice, but no biblical truth. Me fele ya fa ke me ke makamaka ke fa ben ai fa nga o istangata malosi fa longo le upu e oro le nga pa ia me iro e fa ke kambanga lang o ka koloku e pentecosto o ka par ko unga e pentecosto type of church la le e kali kongu ka ko le upu le kuwa male mana o le nga pa ia me fele lang fa ka ko pokala fa pe le fa ko sila sunga se pe ma sela o fa ngalungi e fai a olonga mula nga pa ia fa akanga longa ia se ngalue
ngai ba vai lai ke lo po ka le lo fa ki ako o le ke lo iska me ki fa longa ka e pingia le nga pa ia susungu ka ka malapis kangi ya ka vale ku mai lungo pula amene ale ke fiu o kengia masasa ai kangolo ile nga pa ia longa loko nga waku le upu le mau te loko sau me nga pa ia demonstrate le upu le nga fa ia va ile a generation for my you should tear down their altars. Apa pela ua fo apingi me fengale ele fi ngalo le ko ile wolanga ni me nga wo ya o ngi me pel melanga ko ngapo mo curse objects. Faila vi feeling ave so lesta ngata ma ele falong ala ko ele ave se ame nga malangka vale molong poku. Ala ko faila feeling e fala me nga ko ngola kilfongi. Vai mo meu vai apps ngalo kilfongi nga ke lo ele fi ngalo ile nga pa. Ngai grieve ala nga pa ia maka so fa nga apps nga. Leva fa kula nga pa ia san delete. The moment ke obey e ke fa longo nga pe ki ngale mela ku po nga wa ese se mele ke fie ia. See, the moment you lose up by release me nga pele ya ai le finga le ku. Eno ke fa longo nga ele mali. But alo ska ilinga e fa nga wele melele. Amen. Pruning purpose. Nga fa ele ku. E pruno e fa nga le upole ku le. And sometimes as a selele upole ku se me le ke fie ai. Mo manga ye wo so mali. But uska ya ves. Therefore, I also say, I will not drive them out before you. I will not drive, but they shall become thorns in your sight, and their cause shall be a snare to you. I ole ave ma fon e kuia yao e yaso ubale benga and their cause shall be a snare o lako kuanga e fai ma mai leia o yaso al manga ma walu le li fa longo mai la kala fa kala ma fia lo le li ma ave o mo ngau pesul me le fa ngau mo le o friends o banga makowing e o yo ka senga nga mako fia le si o ka senga nga mako ma ingu fa fia fele lei fa fia le maruanga yo fia ngi me pulo waiku fia fa kala ya mango bomokua ke vai le fainga o ka kala ke lo kala nga yu ka wo fa e fia ma fia pa ia au ke pole pa wa o ke me le ku mo e vela ilo ka senga le u fa ola ngile wo ku ka kola la le puspe au kama ia ngako ingu fakas ala ka kalo le ku ia fa ola e vai me le ku fa ia okay ka ko ola le mena ngo pa ia ku ngala in verse 10 when all the generation had been gathered to their fathers, meaning Moses' generation, Joshua's generation, another generation arose after them, who did not know the law nor the work which he had done for Israel. For my arose a generation, they never stay in the presence of God. They never serve God. They never love that. They always love wickedness. Generation ole warning bo ele kong falange inga ya wanga ikupu ya ele mele ba umma ku Yosua umma Moses kaka maka the miraculous power of God. I arose from a generation by they do not know the Lord. Now you can see around the world ele alwa ele generation ole amiolenga the wickedness of man ay ala ole kaya ole luile ya ba inga ya e follow footsteps of our forefathers o nga makala nga luwenga le ko ma serve le ko le fo ma ko murmuri e ko ai. How about you this morning? That's a challenge.
Why? Family ngakangale ay sa relationship male akua. They do not know the law. E o ingaluenga le akua, the move of the Holy Spirit, the power of the Word of God. O me ke kelenga ele loa ka ngakaya. Continue family mole. Then the children of Israel did evil. See, the generation. They did evil in the sight of the Lord. Ole me because sitting aleanga. Iluma fofonga ole akua. Ai fai ai lava me se sema me fa le kom. Me leanga. Another verse. And they forsook the Lord God, their fathers. Uangalo. Wale ka ko kuang ka wala au mga po. Fa long umal ka ukalvo. Awang imawo le mela. Nga umbang fa sa loko e. Kolu faso. Wa ngalo ako ale me nga fayele ku ya. Aba mo ka ka ngalo. Pole ale mang wio me nga fayele ku lo loko. Nga e ko va ai me ale nga ko mo mo foya. O ko meki ale ngalo. Who had brought them out of the land of Egypt. O le nga fa ola inga oe. O isala elu nga vese mai kupito le aka nga ka fa ola inga makalia fa ortang. And they follow other gods from among the gods of the people who were around them. They follow other gods. Le ku va lo mai. Va ai ale mele la fa ka va ke fongi. O le ku nga o le sa ka kemingi. O le ke fongi. Fa fenga iloa. Aka nga fa senga aso ikula le aso. 24 hours. O le stangata. Se fululu le le ai kula ke fongi. E usul ke fongi. Auli breakfast ke fongi. Lunch ke fongi. Dinner ke fongi. Sleep ke fongi. Other gods, kaki ia kuo, fa paulaso, e ke le koi foi ngamer ke mingi, but other gods na fa fenga iloa, o le mea e ave ele ke leo lo kaimi, o lo wakua nga. O le mea spena ele ke lo kaimi le aso. Now think about this. A ese fulu ikula o le aso le ke le fongi, fiku aso le vai aso, fikus fulu le leia ikula, o le alu le si wakua le. Ai valongo mai la. Pai mele feka koloko. Halleluiah ai kulama le afa. A umi e kolu. Just to ora sikanga. E umi le loko. Wa umi la unga la fefea. Umi le vi inga. Pai. Wa ele fi me fa le nganga. Ai sau fai le Facebook ma le Instagram. Fa longo ma le sime ma kia. Usa o maka o fia moe. O le ke fia moe ku fai ka ngol. Fai pai postari, fai sa ku, fai ka ku spai ele. Ka ku le moe ya. Nanga susu er ke fongi sa veu. Ele se fia moe. E vai le o maka ki mo ripi o le. Other gods. Me vele fai ke ngai kaimi. Vai le pokor ki apolo. Mangkor kala kangelu. Knowledge increases so as wickedness. Wa kupukela le mama lama lolang, wa ko mele kupulo lang ni sa technology. Waka mai tangata afa member kala malo kangelu e saufa kasia maleami o leanga o le moe ai fai me vale lungo telefongi fai messe se lungo telefongi la kwa yaka makanga e pasia iso pai. Knowledge increases so as wickedness. Ai se a falo mai da bafuanga wala kalaka le fio mayo Yesu. The rapture is at hand. Oleh kalau kuspaya wifi to toa. Kau yang ngafir ma Yesu. I love you kekio. We are in a church period. Oleh pidio kau le kalesia. Lalu mele fakar kali ai. Ele fakar kali le kau fir mai le ngapa ia. Oleh kau fakar kali le fir mai o Yesu si le kalesia ele rapture. Wala le manga yo la ulu ia oi. Oleh kemia ngai. Fa ngalo lo wola modeli. Young people. Ole mele abaku le aso ngai. Ele se teaching le mele fa o makwai. Ole challenge le wa baku ya ki oi. Afa nga fa le ku ya maku o nga ya le ku la mai. Palo unai tanga ta fa ta va le ku ku wa ku ngai kaimi. No back down. Ora kala fa lo fai ele ko se fo iku amene. E alu amoleli, olla moleli, e oki amoleli. Awalava ngai se kala va ngai ya so e fa lo ngole upule. E ko ma fa fawa ko fo ikasi ko fa kala. Ko foi kasi ko ele ava male maluanga male aisa. Ele o fa ngau do loko ngai aso.
Now is the time. This is your moment. This is your generation to arise and make a difference. Last but not the least, ay mangkuar ko sa Eskielu. Inga wala ko le ngale ko kikilo ako melay mamumule valley of dry bones. Mamango uma. In fact, mga kaulaw nga kaya. Ala nga paipa ko ya fa pena. Amerika la le ko Eskielu. Nasa wa ile meleka okoma. Nasa kikilo Amerika la kamalo. Oivi wa mamango. Amerika la le ko e ko yola mela pele. Amerika la kangelo ya Eskielu. Ua esi la fiale ko. And what no one God says? Prophesy. Prophesy. Ole avakule upuya or ngai kaya amen. Ole avakule prophetic message yake ele o se profeta vangal in the office of the prophet. Ole avakule prophetic message. Ole upu fa malosimo. A message of encouragement. It's about time to arise. There is an army ole nga imele kuwe fa penga fa kula. Ai masolo kai milinge young people. Or kakalo muli ngale la faya. Ina ya fa nga o ele li. E me alofa le ku. Mo Roma suma lua. E me alofa nga e fitu. O me alofa nga ka o me alofa ka ba. Mo kronizo suma lua. O me alofa la nga paya eva. Mo sipuru ngo ai. Me alofa le Efeso fa, me alofa le kali. Ai perfecta. Evangelist, apostolo, awa orkus paya, faife au. Luas for kasi le me alofa. Lua kasi nga, ay mawa se kasi, po se lua, po se kolu, vi ia le kua. Ay mga ole kua ba kuya oi, ele kufaya, ele kufaya fai auya, e kufa maya, e finangalo ya ile nga pa ia. Al meka wa ya oi, ia mga oi, ngo mga oi. Ala pa wala o fai le tuo ke mga fa nga o pio ka kaya. Pa wala o kalo le mu nga fai mo roi bak. Le tua a fai ke fa nga ka ngai. Kilo fai ke fa nga inga. Pa wala o kalo nga fai malo kan ila le pouga. A fa mai male ko. Prepare. Pa wal bea o a fa nga study the word. Mai nga wi me fa pe nga fa nga o fa le nga. E mai or ngai kaya. Let's all stand. Wa umaka ko seminga. Thank you Jesus. Aves pache vi ia le tua le taya. Thank you Jesus. Ola tua la mena te ia fa marmon. Si lunga limor talavo te mana o fa nga o ile tua. Pole ale me alofa o fina ngalo ile tua. Wa manga o le kaya o ngi fa nga o as a leader in ministry, as a leader in the work of God. Kala patakara mama masi tere patakara mama. Nga pa ia. Sila for your latu loto le taya. The hands. Ole si ole limo le tangata ole failongo le meleito no le loto. Na e faya ye o na ia. Na e faya fo ia te au na e faya le toa tele o tangata fa nga ina le lau upu. O lo le lalo langi le ma e kalesia ma ministry tas. E te faya fo ia ila tau. Wata talo fa to le aso le o lau fetalainga le aso le na yele generation na wa uma tu mose ma Yosua e tu lai mai la wa tu pulanga le ilo oe. La tele ifo ya oe la tele ilo au ngaluenga o le talo le aso le atua o no lau fetalainga lau ave lau fanau lau upu. It is my prayer today and our prayer with your leaders today, Levana. Raise this generation. Let them arise and shine and carry the gospel wherever they go without fear, without intimidation by the people. Father, I pray that you will give them a supernatural boldness and courage. Give words in their mouth, Father God. Plant the seed of your word in their hearts in order for them to arise and shine and take the gospel of Jesus to the lost and dying generation. Father, use them, empower them, fill them with the wisdom, understanding, revelation, and the knowledge of your word, Father God. Give them the fear of God to live holy for you, live a separate life from the world and the filthiness and the wickedness of this world. Have them to live holy for you, Father God, in the mighty name of Jesus. Use them, use them, use them, use them. Raise the standard to the next level. Raise the level of your anointing. Raise the level of the comfort zone, Father God. Raise the level, Father God, that shift the atmosphere of your power and your anointing, the revelation, the knowledge of your word, Father God. Use them. I pray for your divine protection upon each and every one of them. Those who raise their hands towards you, the God of heavens and the universe. Cover them with the power of your blood. I break every attack of the enemy against them, Father God. When the devil comes in one way, he will may flee in 7 ways.
Father God, in the name of Jesus, cover them, Father, in their works, in their families, in their schools, and they have purposely in their heart, Father, they have the desire in their hearts right now to be used as vessels of honor. Father, use them as vessels of honor. Use them, Father God, as vessels, as carriers, as channels of your blessings and your anointing and your word to the lost and dying word. Father, raise this generation, those who are here this morning and those who are watching online, raise them, Lord, right now. Raise them, Father, to make a change, become generation changers, become generation changers. They may go with full power, no fear of opposition, no fear of the enemy. Let them now speak forth words of wisdom, words of knowledge, words of love, exaltation, edification in the name of Jesus. Raise them, raise them, raise them according to your words, raise them according to your precepts, raise them according to your status right now in the name of Jesus. Empower them, Holy Spirit, fill them, Father, fill them with your Holy Ghost fire, fill them with your anointing, fill them with your presence. Let them carry your presence wherever they go, in their families, on their cars, in their schools, in their workplaces, in the churches. Raise them, Father, right now, right now, right now, right now. Oh, we can feel your presence right now. We can feel your presence. We can feel your anointing in this place. Hallelujah, hallelujah. From top of their head to the tip of their toes. Father, feel them, feel them, feel them, feel them. Right now, right now, right now, right now. Tefatulai ni Yosua, tefatulai ni Elia, tefatulai the generation of Elijah, tefatulai mani Timoteo, tefatulai mani Paulo, tefatulai mani Petero, tefatumuina na vanala. Raise them, Lord. Raise them in their own time. This is the season. This is your generation. Right now, right now. In Jesus' name, in Jesus' name. Adalo se pache via ile tua le tao. Si oni baba pachi mai alanga si alanga fia. Oh, thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Awaje masor salo. E tala ngora na ngaru e nga pai le tao. Olo chai bi le olo wa mano le. Olo wa tupulanga le. You need to carry the flame. Catch the fire. Carry the flame of the Holy Ghost and the word of God to the four corners of the earth and make a difference. Hallelujah. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Hallelujah.
se wao abe sa upate mi ai le tua. Pati pea. Yes, Lord. Hallelujah. Pati pea. Glory, Lord. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Oh, hallelujah, Lord. Glorify your name. Thank you, Lord. Hallelujah. For ya tu elo vi inga le tua. Awa e te tau mau no mea ia I matou. Ona matou whaala e ma. Whapaleina o e le vi inga. E wala matou matafa yoi lea na e whaia I lau whaana. Ia matou I loa na matou ola whaataulanga mo lau o fio I aso uma. Whaaftai lau upu. Whaaftai lau au auna na wala mai ai lau o fio. Ia vea loto lau whanau o se ele le lei. Ua uma o na suoto sinaina ele mana o lo wanganga pa ia. Ina ia tupu maola le whatulea ua e tuto ile nei tae hao I o mātou loto. Ta pena ina I pea lo mātou ola whalenganga. Ta pue ina I pea le atua lo mātou ola whalenganga. Ele ngata I lo mātou wala awina. Ai a vea I mātou tangata o ngā mo lau fio. Saunia I mātou I le aso e te fio mai ai. E si tia lau lava e kalesia. Talo whapena o ne whamanuia lau auna. Whatumu le utu I le oa ma le tamau a inga whaleanganga mai a te oe. I le upo le poto, le upo le malmalama ma le whalinga. I so se teimi e tū lai ai. I halu ma le mana lau upo. Whamanuia I le whaletua. Whamanuia I mātou uma I le nei tai ao. Whamanuia fo I o lo mai mo mai le live le atua le nei tai ao. Ia o ia I o whamanianga. Se taimi o le nei tūlao le aso mātou ta ape. I o mātou a inga. Pui leo lau whanau I lo mātou lo whafo ma lo mātou lo whana. Sausawina I mātou le toto Yesu Keriso. Ia mātou leo fo I le upu wa umwana e tuto I le aso le nei. Awane ia se fai totoa e mātou te tala atu I le li o le laulangi na te sengi e se ai le upu. Ai atu mau ma I atu pupe le fatu. Whamanuia I toenga le nei aso. Ono lo suafa Yesu lo mātou wali I ma lo mātou wala I malo wala au mao le atu ai. Ai la langa le whanau le atua. Si mai lo au tau matau. Tasi lo to. To God be the glory forever and ever. Amen.